Ibrahim radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, lan saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri gal dawuh sapa Sayyidina Sa'id Al-Khudri, asabna sabaya yauma autas lahunna azwaj. Asabna merkoleh sapa kita mendapatkan sabaya autasin ing boyongan-boyongan wong wadoni ing dalem perang tanah Autas. Sabaya yauma autasin ing boyongan-boyongan wong wadoni ing dalem dinani perang ing tanah Autas. Lahuna kang iku tetep kaduwe sabaya yauma autas azwajun utawi pira-pira bojo lanang. Fataharraju mongko padha sumpek atau keberatan sapa si para sahabat. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah taala Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum al-ayah. Wal muhsanatu lan haram tumrapi sira kabeh wong wadon kang den reksa. Wal muhsanatu lan haram tumarape sira kabeh wong wadon kang den reksa, yakni seandik lakeh. Muhsanat perempuan-perempuan yang terjaga, yakni yang mempunyai suami. Minan nisa'i saking wong-wong wadon, minan nisa'i saking wong-wong wadon, illa ma malakat aimanukum angin wong wadon, illa ma malakat angin wong wadon malakat kang padha miliki. Ma bimakna imra'ah. Ning Al-Qur'an juga ada ma bimakna ring bini. Fankihu ma taba lakum. Illa ma angin wong wadon malakat kang padha miliki, apa sing miliki aimanukum tangan-tangan sira kabeh. Nikah adalah napa? Hukum menjadikan budak bagi perempuan-perempuan hasil daripada boyongan perang, walaupun statusnya dilakeh. Menjadikan perempuan-perempuan budak atau istri hasil daripada boyongan perang, walaupun statusnya muhsanat atas ayat nikah. Nah, begini penjelasannya dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, asabna sabaya yauma autas, ketika kami, kata beliau, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan satu peperangan, yakni perang Hunain. Setelah melakukan perang Hunain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Amir sebagai pemimpin pasukan ke Autas. Panjang lebar ceritanya neng tanah Autas, neng termasuk salah satu peperangan yang terjadi neng umat Islam, yakni perang Autas. Jarang berdereng ngeding perang Badar biasa, perang Hunain banyak, perang Khandaq, perang Tabuk. Nah ini ke perang Autas, perang yang terjadi setelah perang Hunain. Perang Hunain kalah umat Islam. Perang Hunain kalah umat Islam. Nah perang Autas nikah
Banyak di antara para sahabat menghasilkan beberapa harta jarahan, di antara orang bine-bine dijadikan budak daripada mereka. Lahuna azwaj, mereka sabaya atau orang-orang yang ditawan saat itu statusnya mempunyai suami, azwaj. Fataharraju, maka para sahabat bingung, sumpek mari status dari bine orang ria nang autos ria. Orang-orang tawan, tawanan perang ria dari tanah autos area status orang yang dilake. Maka sahabat tak mau bertindak gegabah. Nah, tak mau bertindak gegabah sehingga para sahabat langsung matul deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, atanya deka Gusti Kanjeng Nabi. Para sahabat ni atanya secara langsung deka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakarihna an naqau alaihinna wa ala walahunna azwaj, dan kami tidak mau mendatangi perempuan-perempuan tawanan tersebut walahunna azwaj karena mereka mempunyai suami. Fasa'alna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya langsung ke Kanjeng Nabi karena kok tak gelem langsung melakukan jima bi hasil perang ria, kecuali pada kejelasan dari Gusti Kanjeng Nabi. Baru fanazilat hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala noronaki ayat ingki paneka samonye bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Nika komplit ayat. Maksudnya diharamkan bagi kalian menikahi perempuan-perempuan yang statusnya mempunyai suami. Haramaki ki penikah mengawini perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali ilama malakat imanukum, kecuali orang-orang yang ada pada kekuasaanmu, yakni budak-budak setertawan. Orang bini hasil napa gelek rampasan perang sa'aroba tawanan perang orang bini nikah illa memalakat imanukum, secara otomatis orang bini gelek seboyong perang tawanan perang gelek ampun nape sahabis laki berarti keneng ekabin ya nikah hukum daripada mengawini hasil perang. Taule mun orang bini orang teh kene, kecuali hamba sahaya perempuan atau yakni tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Nika pun dadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang bini seandi laki teh keneng kabin haramaki tine Gusti Allah, kecuali hamba-hamba sahaya perempuan yakni tawanan-tawanan perang yang telah kamu miliki, dan yang begitu adalah sebagai ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun bahas mangke. Hadis nikah nerangaki ala infisahi nikahil musabbiyah. Dalil menunjukkan bahwa rusaknya akad nikah perempuan yang tertawan perang. Bila beda orang perang, otomatis deki tadi
budak bini-bini. Maka mulai jadi budak secara otomatis infisah, fasakh, rosak akad nih kan. Bila kisah pertama. Secara otomatis maka infisah, rosak, musabbiyah gelek ring bini setertawan perang nikah. Nikah pendapat Imam Syafi'i termasuk. Wa ila hadza dhahabat al-Hadawiyah wa Syafi'iyah. Anapa? Mak tawanan-tawanan perang gelek langsung kening ekabin, langsung kening eka polong tedu, karena mulai jadi budak berarti kening. Sedangkan hadis-hadis yang mengarah syaratnya harus masuk Islam sobung. Syaratnya harus masuk Islam kade budak nih ke sobung. Pokok entawanan perang otomatis jadi budak. Mulai jadi budak nih gampang. Halal kan kui orang yang memiliki. Haan orang menghasil orang oleh budak nih ka bila pun mungku topak peperangan abon terus ketemu neng situng tempat bi orang laki menang berhasil matiin si laki otomatis bini haan semakalah. Apakah harus masuk Islam kada sobu? Karena jadi budak pun kecuali bini orang merdeka sebagaimana hukum beri tak oleh hukumah mengawini perempuan-perempuan musyrik sampai beriman. Neka mun bene status mun bene budak. Paham ya? Nah, neka bidah di antara budak bi bene budak bidah. Seta oleh polong tedu walaupun budak head. Baik bine tibi otaba budak tetap molah head neka hukuma haram polong tedu. Walaupun bine tibi karena keberadaan apa? Head. Budak sami hukumah, budak juga tak oleh. Nah, karena tada hadits nyarataki harus masuk Islam kada si budak gelak. Maka sebagian ulama berpendapat yang kita nikah oleh langsung memiliki hasil tawanan perang daripada budak gelak atas dasar hadits nikah sekak dima para sahabat. Perintah dining Kanjeng Nabi untuk melakukan peperangan dekat tanah Autos. Kemudian para sahabat gila sosa bingung dek remer ya, sedangkan dari status binen orang azwaj lahuna azwaj jadi laki fatahroju. Akhirnya para sahabat gila bingung mator ke Kanjeng Nabi pas turun ayat yang kita wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Tak oleh mepolong napanya mana ngabin perempuan-perempuan status adik laki illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak sahaya perempuan kamu yang telah dimiliki oleh kamu. Maka oleh berarti kimun sampean teroleh tuli jale mun teroleh budak aja. Nyari di masa kira abu udah perang ruah, niat nyari apa lah kayak nyari seteki, seputih, semapan, waler aja wis ngariah mapan deh. Sare lah kan biar lah kan din sambian nih kapon. Oh ya tahu nih mun sampe nih capuk kada bisa lake. Yang karo gawe panjengan sebine saumpama pancing ala buang pun pebayar di dalam. Kimak pola sambian tero entar de Israelis sah. Nuare se elong acung luncung roh din sambian po. Cak nyari dina ada budak. Karena kanto bene darul harb bene negara perang kanto. Kanto aman. Ya. Aman keng cak masa aman. Tetap harus waspada. Moso pasti mengintai. Ada ceritana orang retan di moso. Dunia ini kayak ciptaaki bi Gusti Allah sebagaimana arena pertandingan. Karena sedia aki dening Gusti Allah yang kipaneka gonjoron-gonjoron seraja, pahala-pahala yang besar
yakni swargana Allah Subhanahu wa taala kangge orang sing gelem jihad fi sabilillah. Ya, karena dunia ini kan ciptake Gusti Allah sebagaimana medan pertempuran. Untuk berlaga, untuk bertanding, mosona iki peneke nafsu, mosona setan, mosona orang-orang kafir. Nah, aman, cuma aroma aman. Tetap harus waspada, waspadalah. Jangan bang napir lah, waspadalah. Karena kejahatan terjadi bukan karena ada unsur niat jahat, karena ada unsur kesempatan. Dan kadang orang ini tadi niat jahat, tadi niat coba, king ngetela emas keroncongan kalong, ketela jadi kadang timbul rasa jahat ruku, joking tajuk, kalong je, berompergen, beda timbul nggak nih kadang-kadang, sudah motor cekak kontak, je sekuni wet, cemot je, padahal entar ke masjid, king beda nek-nek nggak nih kadang-kadang. Ya, karena setan terus berusaha manusianya ke jadi orang yang coba. Mereka cara masa aman daripada moso saaroma setan dan orang-orang yang bakal ngerosak dekat agama Islam. Cara masa aman. Nah, sobung hadis senarangaki nikah. Senarangaki tentang harus masuk Islam kada dadi budak nikah sobung. Riwayat hadis Imam Turmudi, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam harrama waqas sabaya hatta yad'na ma fi butunihinna. Kanjeng Nabi mengharamkan mewati hasil tawanan perang perempuan yang keadaan hamil hatta yad'na ma fi butunihinna. Faja'ala litahrim ghayatan wahidatan. Cuma situng saya tahu le, wa hiya wad'ul hamli. Walam yadhkuril Islam, tak sebut lagi Islam. Tak sebut lagi Islam. Kemudian beda orang bine kepatian lakeh otabe kepatian lakeh terus idana gibaneka salasata idana 4 bulan poncul 10 hari. Terus mun keberadaan ngandung, maka idahnya kan mari ngandung nih kah, mari ngeleraki beres mona nyaman mun sini kan gitu. Jadi sambian nyarereng bine mun ngabina ranteh sing ngandung raja tak habis sekecek kening kabin ponan sobung se napanya mana hadis yang nerangaki masalah harus masuk Islam. Dalam kitab Fis Sunan, ma akhrajahu Fis Sunan, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyaku ala imra'atin minas sabi hatta yastabri'aha. Tidak diperkenankan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan iman pada hari akhir yakni dina kiamat, ayyaku ala imra'atin minas sabi, tidak boleh menjima perempuan hasil tawanan perang hatta yastabri'aha, sampai benar-benar suci. Tak nyebut lagi Islam. Karo mon haid teh kening harus soceh. Karo mon nifas teh kening harus soceh. Ini karena hadis-hadis ini kesobung senerangake masalah Islam. Walam yadkuril Islam, tak sebut lagi harus Islam. Hadis boleh riwayat dari Imam Ahmad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yankihu syai'an minas sabaya hatta haidatan. Tidak boleh bagi seseorang mengawini perempuan-perempuan yang ditawan perang sampai mereka benar-benar suci, yakni satu hetan. Walam yadkuril Islam, juga tak sebut lagi Islam. Sangat banyak keterangan-keterangan tentang ring bine se tawan perang gelek otomatis jadi budak, mudah jadi budak tak harus masuk Islam. Berbeda bereng beri keterangan beri seberi bene budak statusnya.
Orang kafir tak kena ngekabin. Mun hasil peperangan, ampun berarti terputus dari laki sepertama, tak harus masuk Islam, langsung kena ngekepolong tedung, yakni kena ngejima karena status budak. Nikah pun beda syarat, mun keadaan head tak kena, harus benar-benar suci daripada head atau bani nifas. Nah, nikah hadis dalil narangaki iki paneka rosakkah hubungan antara laki bini. Sepertama, boleh bagi seseorang yang menghasilkan tawanan perang perempuan untuk menjima atau mengawini tanpa harus masuk Islam karena statusnya ingki paneka budak walaupun nikah bini noreng. Jangan salah paham, bahwa bini noreng saya biasa nih, bini noreng deki. Mun kok seneng apa? Ya tu aki lakin mantar tuli mati dia baik. Kan nyaman. Tak mati selaki. Ting mati ongku, alhamdulillah. Bener innalillahi kan mesti orang. Ampun sobung umur. Innalillah. Dari inja, alhamdulillah mati ongku. Kesempatan dia. Tapi tak terima lagi jangan letak terus. Senang ke selakenya. Jadi mun sampean teroda bini orang kita oleh kecuali laki nama mati. Bodoh keng tak temu iya tetap status bini orang. Tak boleh mulai Ustaz berapa abi tak mulai boy. Iya terus mun datang lagi dari rumah. Kecuali beda keputusan dari hakim. Beda hukumnya ada adul nih kayaknya mana baik wali adul abid berapa puluh tahun tak datang lagi nanti ya tak beri belanja ya tak telepon tak apa baru lapor ke hakim bila hakim memutus hakim berarti bandela laki mungkin bandela tak ada ya buktiin ada telepon ada apa nomor tak bisa hubungin ya tak kirim belanja tak kirim PC beda hukumnya bisa ada seneka mereka sampean harus ngocak ada bina antara Malaysia lek engkau mun tak mulai 3 tahun jar pengkola neser selaki abine boleh Malaysia kalau pa itu nak binen seneng ngedina lah ini kan jadi kudu beda ketentuan mun binen orang tak kening aneh ke binen orang keng hasil rampasan perang mun tero ya nyari negara siapa perang. Jadi menyari lah nyari neng Google dia negara perang. Gua bodoh diki keluar, tulis beli tiket kemudian jalan berangkat. Kalau perlu nyari budak dia, keboh ngebo telok, ngebo empak, jangan lupa gula beri situng bungkus. Oleh menangku, ada oleh ngacing kok. Buat kira kiai kan bungkus situng ya kan. Ya santri teladan dia nyaman, murid teladan. Monter muka titik ilmu si manfaat. Nyon aman baik, mikir perang, kakek mikir perang, mikir jianat to. Nyaman kadu, wah nyaman kadu. Aman ya, aman. Tuana Habib Ja'far Al-Kaf kadito. Si almarhum si kiburu obon si gondrong, atu aman to. Indonesia aman. Indonesia aman, aman, Indonesia aman. Kasama jeduk Habib nika Ja'far nika Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf nika so ngoto sayano terus obun lanceng gasa masjid tu porena. Pernah cerita Habib Ja'far nika satu mobil bi Habib Umar Al-Mutahhar. Habib Umar Al-Mutahhar nengi budi entar tujuan tahun yang ka Demak tahun yang ka Mas ini untuk situng tempat pengajian. Tiba-tiba ning tengah jalan ni ka Habib Ja'far langsung ada bu kiri. Loh ya Habib, jalannya lurus kiri. Habib Ja'far, ning Habib Ja'far saya kibur setan ni dah. Ning Kudus, ubun lanca kiri. Takok supir Habib Umar nang hari wis binatang alam jan Habib Umar Al-Mutahhar ni. Dalam Semarang Habib Umar Al-Mutahhar. Toman ceramah bereneng Holai Hamid Pasuruan pernah Habib Umar Al-Mutahhar.
ning Poduk Sarang nika luar biasa Habib Umar Al-Mutahhar. Kiri. Nganan. Are tambah demak jan Habib Umar, are tambah temu arah ya. Beda kuburan cene minta ambu. Baiki sing kate tak parani. Are saya yen nang ko. Ambu. Toro. Habib. Jan Habib Umar. Kuburna cena ya. Anu apa kaki ziarah dek kuburna cena? Asan ziarah dek kuburna para habaib, para ulama, para kiai. Arya orang yang dalam meseksa jan Habib Umar. Ayo tonton syahadat dan Habib Ja'far. Dalam macam lah mati dalam kuburan. Ayo kan saya nonton. Karena pun perintah ada Habib Umar. Area benetang jangkauan, bis di luar jangkauan revisan. Akhirnya italkan bi Habib Umar Al-Mutahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kira tak ngeding jaring lah mati saya tonton. Wis, saiki diringano siksa kubure mbek pangeran. Sebabnya mlebu Islam jan. Derem Habib ya. Engko iki cerita nang dulure iki. Kok cerita nang dulure iki. Selang abid subhanallah. Habib Umar Al-Mutahhar ini keketamuan 10 orang Tionghoa. 10 orang kafir, orang non muslim. Dari mana? Dari Demak, dari Kudus, macam-macam, benyan 10 orang. Ada apa? Kami ingin memeluk Islam, kepingin masuk Islam ya Habib. Karena kami diperintahkan untuk masuk Islam, memeluk Islam dengan Habib Umar. Ahlan wa sahlan, silakan. Apa keluarga nasi mati? Ruah Jan Habib Umar. Timbul pikiran. Enjek Arya deki orang 10 ya. Ongku keluarga nasi mati saya tonton ruah aja. Waduh. Tambah krimesan Habib Umar. Arya benetang alam ongku jauh dari tak masuk akal nih ngambonan. Akhirnya masuk Islam kapi 10 orang nikah matur ke Habib Ja'far. Cerita ki pun setelah wafat nih cerita ki sareng Habib Umar Al-Mutahhar. Sebelum beliau wafat tak pernah cerita karena orangnya ki beda. Karena tak oleh tak nyerita ki kelebih na orang menoring ki odi nih kak aja ngurangin kekemantian. Ki odi lek cerita ki anu ringa sakte mau tahu usah. Mula mati cerita ki kebagusna. Uzkuril hadis as-salihin wa wasmahum wa bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Cerita orang sesoleh bila pun lama mate. Mun keramat ngak nikah cek dua ki ka orang. Pedong tak manti aduh lah. Wano hanya tak nyabuh 10 jam tahu saja cerita ki. Sareng Habib Umar Al-Mutahhar tak cerita ki karena pun saya tak cerita ki. Akhirnya matur ke Ja'far. Bib ana wingi kedayawan wong 10 mlebu Islam. Lu ikur kon man debun Habib Ja'far. Aji ya teretana saya pemasuk Islam ibane kuburan ruah, ro cerita ruah ada tantretana. Lebat mempeh. Entar bon nyaman kuburan kok setia. Saya asal kok seksa. Karena cerita bi cerita akhirnya masuk Islam kapi. Masya Allah, ini kenyaman majdub. Majdub ini ketarik. Ala kulli hal beda orang tak percaya kejedep ni tak percaya. Ki sampean ki mun beda orang ngaku jedep ya biasa husnudzon bela king tak usah dep mejedep. Tak usah dep mejedep mun bereng jedep husnudzon bae. Husnudzon. Jangan jedep, jangan majedep. Beda orang macet sekelompok orang tak percaya ke jedep. Jedep ni ketarik ni kempon elang sakapina. Contoh, diki manjenengan bisa ngembang akimbonan. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam bi Siti Zulaikha aneka tutuaki deka orang-orang bini saat nikah. Sedangkan Siti Zulaikha orang terhormat, orang terpandang. Mak bisa beendria cinta ada orang laki sebene keturunan raja. Keturunan orang biasa, apa keistimewaannya? Protes deka Siti Zulaikha tentang
keberadaan orang laki saknya Yusuf, apa Yusuf, siapa Yusuf? Benih orang terkenal, benih orang soki, benih orang terhormat, benih raja keturunan dari raja. Nah terus apa perlu naban seneng dak Yusuf? Oh tenang, ben mon tawa kata apa Yusuf? Akhirnya orang bine gila, tung situng orang bine gila, kan lemas hur cerita neka. Ebri tadi, ebri apa ebri? Apel. Wa atat kulla wahidatin min hunna sikinan. Satu orang dari perempuan-perempuan se nyata aki tak gawok ke Nabi Yusuf gula ebri todi bisri Zulaikha nyom todi. Falamma wa qalat ikhruj alaihina, Yusuf keluar dak orang bine jira. Pelebat tok. Nabi Yusuf ni pelebat. Ukhruj alaihina, keluar. Pelebat. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Borong pun pelebat Nabi Yusuf ya dan orang naik bini gela akbarnahu. Langsung terpukau, terpanah melihat keindahan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, tak gresah ngetok kriki ni tak gresah. Lumrah orang keneng silet sake atuan karena ketarik ketampanan Nabi Yusuf tak gresah. Ngetok tanang gela napa? Tak gresah. Apa? Karena tertarik atau ketarik majdzub dek ketampanan dan keeloan Nabi, terus dek remamon tertarik dek Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Ketarik dek Allah Subhanahu wa taala. Sing orang bine-bine kelak ngocak darma. Oh hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim bani manusia. Malaikat ria ada manusia genteng kadaria sempurna karya. Padahal Nabi Yusuf neka cuma ebri separuh genteng dari genteng orang salam dunia neka polong dari situ ki separuh nene kayak ketibi Nabi Yusuf. Tahun yang gue lebih sampean oleh berapa persen kira-kira? Separuh yang genteng ekroyok salam dunia, separuh genteng ketibi Nabi Yusuf. Sedangkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedingaki bi Nabi Yusuf bi orang salam dunia popolong dari situ ki tetap gentengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arapa orang bini maki bengal akudah ke Nabi Yusuf yu'til jamal wala yu'til jalal. Kanjeng Nabi yu'til jamal wa yu'til jalal. Ada orang bini ngedep ke Kanjeng Nabi, ada orang bini bengal ngerayu akudah ke Gusti Kanjeng Nabi. Bisa kembang lagi nih keponan. Mundek Nabi Yusuf bekataria ketarik sampai tak gres ngetop kriki pas pakuwa mon ketarik dek Rabbul Alamin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyaman majdzub. Oh tak ngerekan orang wisan. Tak ngerekan orang. Lepas kapi nampun. Ampun bening lautan-lautan cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Aku lu sampean kan ngeding adzan lagi. Tuladan pole. Jagi buru tuladan pole. Lu mun orang seneng kamu nyena adzan nikah, ya ada orang seneng ruah. Ada berarti panggil Gusti Allah, langsung ketarik dalam hati untuk ngelakonin sholat. Nutu aki orang gelek seneng ngedep dekat Gusti Allah. Ngeding adzan wis sompok. Sudah kabit nyadek. Wudu boleh lah, boleh. Namun orang mula aban gila ampun majdzub, ada suara terindah ning atas dunia nika melebihi suara adzan. Karena suara adzan nika suarana panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala kang lebat suara orang si adzan. Sobung selebih indah suara ning atas dunia nika kang kuy orang si cinta ke Gusti Allah melebihi suarana. Walaupun si adzan suarana tak nyaman. Wuh akbar. Wuh akbar. Tapi tak ngidingaki suara nyaman tak nyaman lah. Bodoh suara. Wah. Ada negok lenggok ni tak pati cocok aslin.
Dingin ya Hashim bodoh katon mun berenak kana adzan gok ni kayak betah. Engki khusus mun buka. Khusus mun pasar wa. Orang kan ambu sing akan ngiding suara adzan aja jawab. Adu nabi gelu. Seneng ya Hashim suara apa pande. Ning Indonesia ne kare kadung kon. As-salatu khairum minan naum. Lancung. Mekah dek pande, tambah ning Hadramut. As-salatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Pande teh dunga, karena ning pajaran dulu lancung munaden. As-salatu khairum minan naum. Lancung teh dunga, tak gejege. Naum masih lancung. Jadi saya tepak ni keadaan oleh lagu keng tosa. Wadah yuk liuk ngak suarana. Iya mon lagu qasidah silahkan. Waduh lancang geluh. Anda baiklah sepenting orang dah gelem berangkat ke masjid. Ki keng ye cek sakarepan ada. Ceknya mon bisa nyari saya nyaman, saya ngodoh. Iya lah Pak, adan dia. Tahu pak nyaman sokan, Allah. Allah, mengiring awai deh. Bodoh dok ngodoon Pak. Wah, obu pang. No, nak kau si adu no. Obu pang. Lampin dua betul, adan dia iya buta lagu nuban. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Waduh lagu reggae. Saka lebih tibi teneng long bolong adan nih. Orang bini apa oleh adan oleh Siti Fatimah adan. Kayak khusus orang bini tak usah ngaku speaker, tak usah ngaku salon tetap adan. Sunnah orang kan bini sampean mau sholat adan kada tak masalah. Walaupun berjamaah duaan tetap sunnah ki adan, cek langsung kamat. Lebih dianjurkan adan. Adan. Kita usah tak santak mau dua-dua ne bungkon nah. Adan biar apa anak soro sampian si adan baru diki berjamaah bibi ini. Walaupun dua-duaan tetap sunnah adan. Nah bahkan lebih ditekankan adzan daripada iqamah. Nah terbalik sampean tak adzan langsung kamar. Ayo langsung kamar bilang. Ya mon keburu, mon taruh keburu ngok. Adzan kada kalaban sempurna. Paham iki? Nah. Wah ini kapes-pepes ini kakak terang. Dari tawanan perang dia asal. Termoga ilmu si manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik rihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن من خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها، خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا خالع قزم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ووصول الإمام مسلم، ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وترفع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.